napada, meštani, progon za nas ne prihvataju, čak i sam sveštenik i sve. Otac nas je vodio i hrabrio da tu ipak opstanemo, krčeći, kažu, trnje i rasteravajući zmije i sve ostalo da bi tu opstali, kako takvim uslovima, da na novu svjetinju temeljimo, verujemo, koju smo dobili sa blagoslovom istog duhovnika oca Lazara, a i sa blagoslovom tadašnje vladike Save Šumadisu koji je govorio: to je jedini nov manastir koji sam ja za života kao vladika otvorio i osnovao. Nikada mi se srce toliko radovalo nije kao tada kad sam taj manastir otvarao i kad je došao, hvala Bogu, tamo do nas za monaši. Toliko sam bio srećen i radostan da nisam jednostavno mogu sebe da budu, nisam znao da sakrijem svoju radost. Sve u meni drhtalo od neke radosti, govorio vladika s takvim ushićenjem. Sam otac Gavrilo, monah koji je sa nama poživeo, ostavio je ne samo nama mnoge pouke, nego i drugim vernicima i stradalnicima koji će doći poslije njegove smrti, i te pouke i njegova proročanstva, neke predskazanja mi je zaveštao da i poslije njegove smrti napišem, da bi tako i oni vernici koji ga nisu za života čuli i upoznali, imali prilike da se s njim srete, jer on nije iz manastira odlazio, mnoga šira javnost nije za njega čula i znala. Gavrilo, kako je njegovom dedi i predskazao anđeo kad je, da će mu se roditi u čudesnom viđenju, da će mu se roditi unuk koji će mnogo u životu postradati, da će duboku starost dočekati, da će dočekati raspad Jugoslavije, pad komunista. Svo to proročanstvo, sagledavši čitav život očev koji nam je proričao on i drugi pripovedali, se obistinilo na njemu i do kraja se moglo vidjeti da što je anđeo predskazao, ono se na delu obistinilo i pokazalo, i ova knjiga upravo tome svjedoči. Knjiga svjedoči njegovom djetinjstvu, čudesnom rođenju, vaspitanjem u veri porodičnoj, stradanju od komunista, progonstvu, zatvori, kao i mnoga kasnija viđenja jer je bio Bogom darovan, rođen je na čuvenog proroka Jezekilju, i tako da je od djetinjstva prosto bio obdaren nekom prozorljivošću. Kroz svoj život molitvom, trudeći se u Bogu i stradanjem, Gospod ga je udostojio da ima nečudesno viđenje raja i pakla. Kuda tamo odlaze duše posle smrti, kako izgleda tamo taj svijet koji nam je tako vjerodostojno približio, i njegovi iskazi se, kako vidimo, ni po čem ne razlikuju od iskaza drugih čuvenih pustinskih otaca koji su također bili udostojni Gospoda Boga da im se pokaže onaj svijet, a svima nama na ukrepljenje vere i na utvrđenje na putu kojim koračamo u Gospodu. Je bio zaštitnik vere svetih otaca, vere naših predaka, vere naših svetitelja koje nam je Gospod preko apostola ostavio. Tu veru je revnosno do svoje smrti ispovedao i ostavio je da ostane kao pouka i budućim pokolenjima i budućim naraštajima. Starac je ostavio i divna predskazanja, prosto proročka, o stanju Srbije koje će se desiti u bliskoj budućnosti i u skorašnjoj, koja su neminovne, koja moraju doći. Prvo što je bitno ukazao nama tada monahinjama i govorio pred smrt, da će doći strašne pometnje u samom pravoslavnom krugu pobožnih učitelja takozvanih crkve, da će doći do ostupništva, do otpadništva, da će doći do podele, do podeljenosti mišljenja, primjene znanja, da će se mnogi odreći učenja svetih otaca, da će se prikloniti novotarijama rimokatolika, papista i sličnih. Čudesno uspenja majke Presvete Bogorodice, otac jednostavno posle molitve izaoši svoje ćelije i kazao: ćeri, ovo ne znate koji je sutra dan, tako veliki dan, tako je bitan za budućnost Srbije. Tako mnogo znači, šta će nam Bog sutra otkriti, samo djeco draga da znate. Vladika je dao blagoslov da naredni dan mi posjetimo Gavrila zaletnica monaha, koji treba da oca ispovedi da mu da veliku skinu. Otac je jasno znao šta će se to otkriti. Da li svoje skromnosti sigurno nije htio to da on tada još otkrije, već je to prepustiti da kaže njegov drugi brat u Hristu, da ne bi možda mi njega počeli veličati, isticati, da ostane trastan, ali sigurno znaju čim nama ponavljao cijelo večer, da već je tamo dnevni i poslije toga: o deco, koji je sutra dan, kako je bitan za Srbiju, za njenu budućnost. Mi nismo znali šta je to, samo smo sa čuđenjem gledali oca. Spremili smo se, naravno, da ujutro rano pođe, bio je dan uspenja majke Presvete Bogorodice, da posjetimo manastir prvi put Raletinac, iako nas taj monah, starac Gavrilo, Raletinački, nikada nije video niti je znao mene koji su šenicu, tada monahinju Makrinu, nikada nismo se upoznali. Čak i oca Gavrila je znao sam iz bogomoljačkog pokreta ranije, a se dug period vremena nisu vidjeli. Starac Gavrilo nas je primio, čudesno ušao u crkvu,
ušao u oltar, poklonio se Svetom prestolu, izašavši iz oltara, čudesno je rekao proročke riječi, vrlo bitno je za manastir Svetog Luku, za njegovo osnivanje, njegovu bitnost za budućnost Srbije, za krunisanje cara u Kruševcu. Što je nas sve prosto iznenadilo, bili smo zatečeni. Mi smo došli s jednom namjerom u posjetu, a ispostavio se nam je Bog i drugom namjerom dovede nam promislom i od takvog velikog starca Gospod potvrdi nešto, da možda ne bi mi po iskazu samo jednog možda ili bili sumnjičavi ili to stavili nakon pod jedno podozrenje nepoverenja pa da prepustimo slučaju. Kasnije to što je starac Gavrilo Raletinački rekao, također Gospod objelodani i starac Gavrilo je poslije toga i on nama potvrdio isto to svjedočenje koje je Gospod otkrio. To je Gospod kasnije nam ukazuje preko Matije Gumanije Gavrile iz Ravanice. Prije toga je starac Gavrilo nama rekao da mora doći otpadništvo u Srbiji, koji je nažalost upravo imamo na delu primjera da se već i pokazalo da je došlo. Da će doći mnogi otpadnici, mnogi noverci, astrolozi, numerologija, mnogi vračari, mnogi magijski tamo neki istelitelji, šta ja znam i slični. Da će čak doći do jednog zastrajanja i podvajanja u crkvenim krugovima. Da će mnogi prihvatiti neke novotarije, neka nova učenja i neke nove primjene, promjene i u svetim liturgijama i u molitvama i sveme i da će doći do tog otpadništva. Čak je starac predskazao da će se, nažalost, tada iz Svetog Sinoda izdvojiti 5 vladika, koji će osnovati nov eparhijski dvor Patrijaršijsku Kruševcu i da će to biti priprema za osnivanje i kao temelj za dolazak i priprema dvora krunisanja cara u Kruševcu. Naglasili su sve troje duhovnika, zajednički njihov proročki ukaz za budućnost Srbije imati Gavrile iz Ravanice i oca Gavrila Raletinačkog i Gavrila našeg iz Bošnjana, Svetog Luke, manastira starca, koji nose sve troje ime Gavrilo, blagovesnik Hristo. Gospod preko to troje slugu Božih staraca je ukazao da će taj manastir imati bitno za ukrunisanje cara za budućnost Srbije, da će se otkopaju knjige, tajna će se otkriti, da će tu biti krunisan potomak Nemanjića po ženskoj liniji. Znači, od carice Milice, od njenih 4 ćerke, neko od potomaka znamo da se na Urošu nejakom gasi po muškoj liniji loza, da se njihovi potomci žive i kako je starac nama predskazao, da će potomka njihovog ruski podvižnik, Bog preko njega će ga obelodaniti kad dođe vrijeme, ukazati ko je on živi, tamo raste, pod budnim okom Božjim čuvan, on ne zna da je potomak Nemanjića, a će mu Gospod to ukazati i projaviti, pokušat će, rekli su, da druga projave, da je on taj Nemanjić ili šta znam da ga prikažu, ali otac kaže da će biti razotkriven i da će ga medicina čak razobličiti da nije on taj. I rekao je da će potomak doći u Srbiju i da će biti krunisan u Kruševcu, da će pre toga samo doći otpadnici, da će Gospod njih razotkriti, razobličiti, da će pre toga Srbiju rasparčati, kako otac rekao, cepiće i sančati, kose, vodine, sve. Da će tada u to vrijeme, ako Bog da, Rusija postati konačno carevina i da će kada ruski car bude zakoračio na tlo Srbije da kruniše potomka Nemanjića u Kruševcu, da će taka sila s neba ići s njim i koračati, da će tlo drhtati pod njegovim nogama. Kad bude svita cara ruskog zakorača na tlo Srbije, da će svako koleno živ koji se zadesi drhtati od sile Božije prisustva, da će anđel ići pred njim i zemlju Srbiju kaditi. Otac je govorio o blago kolenu i rodu koji dočeka taj dan, da će u Srbiji mir omirisati, da će konačno blagoslov na Srbiju sići, da će se to Srba što preostane u veri istinitoj i ujediniti, da će svi vapiti Bogu da mu opravi pravoslavnog cara koji će biti domaćin zemlji i njima mudro rukovoditi, da će takav mir u zemlji vladati, da će Srbija u hleb rađati, će klas pšenice koji mnogo veći biti grozdovi nego što su običajeni, da će se cijela Srbija svjatiti, preostalih Srba koji ga budu da se u Kruševcu kruniše car potomak Nemanjića. I da će tada Rusija i ruski car štititi nas pravoslavne od svih najezde Evrope, zapada i svih tih inoveraca i od papista i od svih ti drugih, kažem, koji hoće da veru našu oskrnave
ili otruju ili dovedu zastanjenje, da će nas štititi i da će se te strane sile koje su sada okupirale našu zemlju, dijelove njene teritorije, jedino bojati ruskog cara i da će drhtati pred njim. Da će tada ruski car gramatom svojom carskom vratiti našu teritoriju do koje jeste bila, da će nekrsti napustiti našu zemlju za sva vremena i da će sačuvati u granicama koje jeste bilo. Kaže da nikada ne možemo Kosovo vratiti da bude naše, dok ne dođe vrijeme da se ispuni proročanstvo, dok ruski car ne bude krunisan i dok ne bude njegovu vlast preuzeo, dok se ne budu pravoslavno ujedinili i da ne budu pod zaštitom cara i da ne budu imali domaćina u zemlji. Tada će se zavesti red u zemlji, u pravoslavnoj veri, u crkvama. Tada će naša vera biti zaštićena, da ne budemo podčini drugima ili sugestijama tuđim ili utjecaja drugih ili bilo šta, da nas se nameće tuđa volja, da rade protiv naše savjesti i pravoslavlja i protiv naroda nemoćnog koji je nemoćan da donese zakon da se suprotstavi bilo kome, da će tek tada Srbinu slaviti. To proročanstvo koje nam je otac ostavio kao i proročanstvo također da zna kod predanja njegovog dede, gdje je kruna zakopana u pećini Županjevcu, što je mudra carica Milica sklonila od Turaka najezde, znajući da će oni da dođu u Kruševac. Sve sa dvora je sklonila i zakopala, da nikad u istoriji niko ne zna gdje je ona sklonila carske odeći, sve sa dvora, počev od namještaja do ukrasa, do knjiga, do svega. Otac otkriva tajnu, jer je njemu deda poverio u pećine Županjevcu, što knjiga svjedoči. Jedna čitava priča o tome kako njegov deda čuvao stado sa svojim plugom nejakim i on je Boga anđel me pokazao tu krunu i sve i rekao da će doći dan kad će dete izneti i da će je izneti pred cara i njoj će biti krunisan car. Tako da mnogi, bilo i arheolozi, bilo drugi istori koji se bavi istorije, koji su pokušavali čak tamo da dođu preko noći, da to mjesto obilaze, gdje stražuju, to baš misleći da će nekim aparatima otkriti mjesto gdje je pećina kruna ili bilo šta, otac je samo rekao. Anđeo je zapečatio stenu, stene su se primakli jedna druge približile. Tamo gdje je pećina bila, sada su samo stene sastrene. Nikad i niko tamo zakoračiti ne može ući, anđeo stoji stražar do dana, do časa, od Boga postavljen. Kaže, čak i govor voda tu ima koje se po predanju i zove govor voda, jer su dano neki pokušali ući po priči, kaže, ali iz vode nešto govori, ne ulazi, poginut ćeš. Čak mi je rekao i tajno da se kriju mnoge stvari sa dvore, knjige mnoge koje je carica Milica ili njeni doglavici ili ljudi sa dvora koji su to sklonili. A znamo da je carica Milica imala mnoge svoje srodnike u manastiru, da su bili igumani manastira i daljnji i bliži, čak ljudi sa dvora su bili pobožni, mnogi su odlazili, mnogi su manastir osnivali i sama carica je tu u okolini podigla mnogo manastira, su Sinajti monasi prebjegli sa sve te zemlje, imamo zapise i podigli su, kaže, oko 80 i nešto manastira duž Mojsijskih planina. Jedan od tih manastira je bio sigurno Sveti Luka manastir i odmah iza brega se nalaze čak i podrume Obačića Rada i samo selo Bošene nosi ime po Bošku Jugoviću, to se doče kolno predaka od starina. Vidimo da su brinuli o nama i tada carica Milica u 12. veku da nam ostavi svu tajnu povjernu i zakon, da nas Gospod nije ostavio sirotne, kao što je uvek slao anđela, da proročki preskažemo narodu kako će biti i da ga poduči u budućnosti, koji je putokaz, tako nam je sada Gospod dao poduku preko oca Gavrila, iz Raletinca, našeg iz Bošana i mati Gavrile, putokaz kojim treba pravcu Srbija da ide i u kom pravcu da traži svoj pravi put istiniti, kojem samo putu može da uspi i od koga da očekuje rješenje. Mati Gavrila i Gumanija Ravanice, kod koje sam često odlazila, tako, hvala Bogu, volila sam da čujem njene savjete i njen pomoć i molitve, pozvala me preko pobožnog brata u Hristu da odem kuda posjetim je hitno. Ja sam se odmah oduzela pozivu matere i sa pokornošću i sa radošću Bogu sam pošla. Otišla sam gore, crvila sam sveca, otišla sam pokorno kod materu sobi, mati mi ukazala čast da ručam sa trpezom sa sestrama. Postojala, mati me samo pozvala glavu i rekla, uđi kćeri u moju sobu da ti nešto kaže. Kako sam ušla, stigao je otac Jovan iz crkve i tada, kad tako velika duhovna mati, tako velike larve igumanija od djetinjstva u manastiru sa imenom blagovesnika Božjeg Gavrila, potvrđuje još jednom ono isto javljanje koje su mi kazali otac Gavrilo naš i Gavrilo iz Raletinca, ukazuje da je bitan naš manastir i to što se nalazi tamo zakopano za budućnost Srbije. Mati Gavrila iz svoje skromnosti, monaške, onako kako je bila tiha i mirna, samo je blago rekla, kćeri moja Makrina, ovo je soba svetog cara Lazara
i carice Milice, kad su oni bili, kaže, kad su manastir gradili, u toj su sobi odsjedali. Da znaš samo da sam te poslao da ti prenesem veliku tajnu kada se doba Svetog Laze i carice Milice kriju u tvom manastiru. Molim te, oče Jovane, reci joj što sam je zvala. Znači, Matije, ja sam se vidjela da je Bog to ukazao u viđenju, a da Matije skromnosti samo rekla da to otac ispričao, a njemu povela. I otac mi je Jovan rekao, Matije Makrina, ili imate breg neki, kaže, od vode prema crkvi? Ja kažem, da, tu Vladika hoće da gradimo konak. Kaže, nažalost, on meni kaže, Mati, u tom bregu, pod zemljom, monasi su bežeći od Turaka, tada, znajući da će oni da opustoše manastire, sakrili sve, cela ti je crkva zakopana pod zemljom, sve crkvene stvari koje su tog časa našle, sve važniji predmeti, skupocene sasude i sve ostalo, kao kaže, mnoge zavetne knjige zaveštane za istoriju, vrlo bitne. Kao kaže, grobovi monaka koji su tu, kaže, pokopani, ikone, sve ti se nalazi pod zemljom zakopano. Prvo kćeri to otkopajte, nemojte tu konak podizati, pa onda će vam se tad otkriti i ukazati kroz knjige kako će manastir se dalje razviti, dalje graditi. Ja sam kazala, Mate, ću pokušati da Vladiki još jednom predoči taj ukaz njen, što je ona meni poverila, Mati Gavrila. Kad sam došla u manastir, ja sam i to Vladikivom Savi prenela, nažalost on je i to jednostavno nije htio komentarisati. Samo je mene zahtevao da nastavim, već smo došli korak do drugog sprata da se korak pokrije. Ja sam zaplakala sa suzama, sa zadrhtanjem, bojeći se ponovne opomene Božića što sam ocu Lazaru. Ja sam se bojala ponovno neke opomene Božije, da posle tolikih ukaza smijemo da se usudno radimo protivno Bogu. Ja sam se našla na rasepu, ne daj Bože nijednoj monahinji ni starešni tako da gradi manastir kao što je tada meni pripalo, meni je bio rasep u glavi. U jednom momentu je moram da poslušam svoga duhovnika Lazara, naravno i svoga Vladiku koji od mene zahtjeva kao monahinje poslušnost. A u drugom imala sam na savjesti ono što je jače od mene, Bog koji mi je neprijatno savjest rubio da treba da radim poslušno Bogu jer mi je Gospod ukazao svoj put. Gospod je, kaže, odložio ili čeka svoje vrijeme, ispunjenje, sve svoje vrijeme ima. Mi smo iz tog manastira prešli ovamo na Metoh u Žičku eparhiju. Po blagoslovu oca Lazara nismo prestali tamo, samo nismo konak pokrili, korak ređe bio do drugog sprata. Mi smo ovamo prešli, Vladika Stefan nas je tad pozvao da ode Metoh podižemo. Kao što sam i u knjizi osvjedočila, Vladiki je bilo stalo da ja dođem u eparhiju jer je se smatrao da je su mene kao iskušenicu da ogrešio, što su me na pravdi Boga proterali samo zato što sam bila svjedok stradanja mučenika u eparhiji. Te manastir osnova Novi Metoh, manastira Studenice, Vladika je blagoslovio jer je javljanje Božje bilo tu na tom mjestu da se osnuje, da se podigne crkva, nov manastir, ukazom slave Svetog Miroljana na crkvištu davno porušene crkve, gdje moj djeda jednostavno nije znao na imanju, te imanje kupio, podigao je kuću, a nije znao da je to nekada bila crkva. Na tom mjestu je bilo javljanje slave Svetog Miroljana i ukazom, meni to javljanje bilo i kada sam bila dete od 4 godine, drugo kad sam bila u gimnaziji i treće kad sam bila u manastiru Luke. Slava Miroljana se jednostavno samo u jednom viđenju sam ga pojavila pred mojoj kući i kazala: Miljo dete, ovdje mi pravite crkvu, leži vam kuća na temeljima crkve. Slava je pokazala ovako rukom, castala sjajna je traka ostala za njegovom rukom, kuću samo srušiše neki razneše, tu mjesto obasja svetosti pada kandilo sa neba na to mjesto i Slava kaže: ja sam vaša krsna Slava Miljodan, ovdje mi pravite crkvu. Moj kanonski otpust koji me kao monaku došao iz Šumadijske eparhije, koji je već Stefan još dogovorom s Vladikom Savom obezbedio moj prelazak u Žičku eparhiju, čuo se telefonom i stoji da mi je poslao iz Šumadijske eparhije 2001. godine, baš kad je